Bisi kadang mangka bisi thamsani ingka agreement khlaimani agreement khlaimani yaklufono haste haprotani koimongnarka waibai no phiaba Manthai Sokthai mandiya yok yangki kusuk dorbanogo thangnai hini saka tei bobagrani chubai borok dorbanogo thangnai hini saka kraksala koktoma thuni buskango Tuirpc ni kaskoti tang phangkra sini media pasal apa tang yang kesempini sini agini nak kamu mau kena sini Tuirpc sini meeting masing ceng aja kah masing meeting ko sini agini jadi decision tamani sini beneficiary protect bebang item tongo awas sempini sini missing ko decision na lain jeng besang jawatan kenai jeng awas lain kasong disitu nage jeng diliwo Prime Minister by Home Minister by Thai President of India Thai sini hawang ke to hasteni CM Deputy CM Tribal Welfare Minister masini je ritanis rokni je nok nang mani nok rabar bagan musuh rojanglai teh pending di mana ngaseng reminder mani tomo oh reminder mani sate tabu government of Sawopa nongi beneficiary nongi list biak mau mama kia baksa angke bo engko blog tangai nai biabang in kori pebe kia baksa paya ko tabu kote kia Sawopa norok kaisa project fai di target receive nai no busuk nanglai musuk tikari busuk nanglai agriculture base busuk nanglai rabar base busuk nanglai ni jengta project fai ko a project jeng 3-4 din bisingon jama nai jama ramani porewa ang tini central minister protima bubung ko busawo bawa hanya bini lugu soba basa ko borok sungai malai nai kotokulu kok samin tongo dabi rok na hainai dia buti CM bai kok saka thasing oseng jin travel welfare minister daram prasad jamatia bai kok salaka bo pasa samoyo haji ni so borok sungai tui nai kaisa meeting nung nai ni sawo ga bon bagin oseng tabo ini chen mo sini meeting ga bon decision nalai nai bu bahai ke sini coba no sini Manthai dong sini public dong riman sini ditani sama dengan accept non accept collaborate dong bahaya riman tapi enggak sing habu kara hisab sini raja hisab sing bono sing kau kia bo jatuh koros namun boronan ko sika roman sing tabu busanggo sini borong gunang bigarang koli pripang bai sini borong gunang loli debron pripang bai waktu kalau ini tu yang baik sini tu yang mereka sengkasa meeting kali ini seng angka buhur cash dok langsung tanggal sini cash dok cash dok kau mahai baru introduction ina lain permit abu borok tiba government pas kali ini dili rohan tong ni abu borok roh kan ini bos sengjang nai baru roh ya tabu bo mahai ke sini implement abu ke borok roh temen tap kan pun ngopi cerita roh ya abu sung aro je guideline sung mama ni Prok government utor maro marna hairok tako gabon sing tak besang thangsi nai sing main dili thamman ingkang ke sini project tongo jaga wo model village khainai sing township khainai rehabilitation camp khainai sing tona ni bagai kun jaga 50 kun jaga 100 kun jaga 200 kun jaga 300 khainai sing jaga ro sujong hiya block engkau mai ke sing project prai 15,000 kutu injang kasih project itu kan kita waro nih travel welfare minister aro je dealing officer saka oma haking dia kota se details di ini tentang details sekali kami itu kok iya oma herok kok lekan hamba riman pas sini pending diban baik riman macam tahu jaga minister kok salayo jaga habu kok salayo oma ka sing tak siang itu mereka awan bawa yang ini oma hai kasih yang ini important decision tangi tonggo sini beskang ni sini Manthai dong langsung baik kata tadi ngok klaiman awan boleh kat sini coba sini cek apa belakan hambai Dilio thang mani malai mani tamo ko reply tamo bumo hai mangka Dilio thang man sungo bono reply mangka borok sungo rasa poti office ni hanya sungo pun hai
जों साप्ताह लेम बबालाय मानिया ते साप्ताह खाय दंदि nga जों साप्ताह खाय दंना आरो सम्भव गैया ते साप्ताह खायसा nga जों साखा जों गलाब फायफिनाय दाफोर जों मालाय फायफिनाय nga होम मिनिस्टार आई प्राइम मिनिस्टार दाफोर इंडिया नि फादाराव आबां गो बय जों मालाय सं गैया किन्तु होम मिनिस्टार नि जों डाइरेक्टर बाय मालायका तै बङ बर बाय मालायका borok yang sini hawa borok no haka dakti khai dini apur bahai no hoम मिनिस्टार belai bi dong aku ini yang dia thangbai जों apur tang ka जों jora ma muya borok tawo जों sawo norok je por pono जों no rong mano norok phai ni sa nang lai thanai ja salromo je bahai yang wasi nor de khapromo dong mani ba thna tong abon te kono beskango sobaro saklanya ro oh te ka san to mo hai ka जों दिल्ली थांगुरो जों तो बरंगो 2 बोसोर आगे जों ओ TUIPC थांगुरो आपर जों बरंगो मेमोरेन्डाम जाक ngatawo o TUIPC nang koinai जों TUIPC खालायनाय ताके मेमोरेन्डाम खा जों अब रिमाइन्डार लेटार खाता का nga जों सुप्रिम कोर्ट नि उकिल गायबो मालायका मालायने जों ताबो सिनि दफारंगो जों कयका जों मिनिस्टारंगो कयजेको हाबुरंगो जों उकिला कयका सिनि लादना कयका जोङो फिसा सिनियाव मानथाइ रक माना बागैनाय सिन पेन्डिं दंखा नों फेसबादि ओंखाय जों हाबुवाग्रा हिसाबै सिनि राजा हिसाबै जों बनो जों कयखा ब जत्त खरस नामनि बरनांगो सिका रमान जों ताबु बसांगो सिनि 32 years we have been suffer. India government, Tripura government, they never touch, even they never give any black and white paper, which is given the Chief Secretary, Chief Minister and Home Secretary signatories, even they have signed to implement. Why they didn't say it is done or not? That's why we requested our Buwagra to implement this. He is ready to support, means finance and what we suffer. India government, they don't want peace, real peace. That's why they agree, they never show that the paper, whether it is they implement or process. Now we'll check through the Supreme Court. Obviously, right not to say. Gasang logi manka. Balai kaham bobono hambai. Gay oboni bagnya tini wasang mosimingya khanabono ro kaisa nukna seng kaisa deportation thanai jata sengka soka sengna minus borokha hai khlai thangka ambagai sengtabo phunuknai kaisa Central Minister sung sinjak tongo je sung thangmani nini nok ning thang joto project NML husband just pom thang beba 3 mini accord tamna ATTM ni chukti beba tongo yaw je rana nangmani nini industry development hoite nini rangthong hamnani jumia wa ma sik borona haike rang beba tongo yaw raja ATTM chakirna ni kabang tongo kisar kha ta KM ke mundu kamino phan chakirna ni sijak tongo nang sin borong bagi develop haino tongoni aro seng tam chukti ni baire wa sing tini sanya ko goban thani wa boro sawo kharsa khorne ke phaikya tomon maya tongo basa nango 1.5 lakh manka paikya eka ne case ta upairia sarandan pore wani wai tham jelma hamnai bo tongo awa unjustice diba awa sengno ekdom thangmai diba mane bukung bara bukung kolok sama travel non travel omo haina an thani aikap tongo nang tam party khlai congress ajorota abasi ba acceptnya ama aikap to sejak tongo ni SB ni issue ga government ni office ta bhaina ko gya ga ba kabang sini evidence dong gamboni bagai sing tabo thajing sakte tongo abna sing sana thanglia nang khlai de man maya ni radio center sikari bari tongoni tangai ni petrol pump ni gari supply ni bijarang khulna bukho ko sijak abo buria bosawo bin school amtoliwa war committees karikha 32 years we have been suffer. India government, Tripura government, they never touch, even they never give any black and white paper, which is given the Chief Secretary, Chief Minister and Home Secretary signatories, even they have signed to implement. Why they didn't say it is done or not? That's why we requested our Buwagra to implement this. He is ready to support, means finance and what we suffer. India government, they don't want peace, real peace. That's why they agree, they never show that the paper,
whether it is they implement or process. Now we'll check through the Supreme Court. Obo kisini right notice ngasang logi man kha balai ka hambo bana hambai ga oboni bagnya tini wasang mosimingya khana bana ra kaisa nukna sing kaisa deportation thanai jata sengka suka sengna minus borokha hai khlai thangka ambage sengtabok phunuknai kaisa central minister sung sinjak tongo je singma thangmani nini nok ning thang joto project NML husband just pong thang beba 3 mini accord tamna ATTM chukti beba tongo yaw je rana nangmani nini industry development hoite nini rangthong hamnani jumi awa ma sik borona haika rang beba tongo yaw raja ATTM chakirna ni kamang tongo kisar kha ta KM ke mundu kamino phan chakirna ni sijak tongo nang chin borong bagi develop phaina tongo ni aro seng tam chukti ni bare wa singti ni sanya ko goban thani wa boro sawo kharsa khorne ke phaikya kamang maya tongo basa nango 1.5 lakh man kha paikya eka nang case ta upairia sarandan pore wani wai tham jelma hamnai bo tongo awa unjustice ya diba awa sangno ekdom thangmai diba mane bukung bara bukung kolok sama travel non travel omo haina an thani aikap tongo nang tam party khlai congress ajorota awa basi ba accept ya awa aikap to sejak tongo ni SB ni issue ga government ni office ta bhaina ko gya gabai kabangma sini evidence dong gamboni bagai sintabo thajing sakte tongo abno sing sana thanglia nang khlai de manmaya ni radio center sikari bari tongmani tangai nin petrol pump ni gari supply ni bijarang khulna bukho ko sijak aboburiya bosawo bini school amtoliwa war committee sekari kha borokha hai khlai thangka ambage sintabo phunuknai kaisa central minister sung sinjak tongo je singma thangmani nini nok ning thang joto project NML husband just pong thang beba 3 mini accord tamna ATTM chukti beba tongo yaw je rana nangmani nini industry development hoite nini rangthong hamnani jumi awa ma sik borona haika rang beba tongo yaw raja ATTM chakirna ni kamang tongo kisar kha ta KM ke mundu kamino phan chakirna ni sijak tongo nang chin borong bagi develop phaina tongo ni aro seng tam chukti ni bare wa singti ni sanya ko goban thani wa boro sawo kharsa khorne ke phaikya kamang maya tongo basa nango 1.5 lakh man kha paikya eka nang case ta upairia sarandan pore wani wai tham jelma hamnai bo tongo awa unjustice ya diba awa sangno ekdom thangmai diba mane bukung bara bukung kolok sama travel non travel omo haina an thani aikap tongo nang tam party khlai congress ajorota awa basi ba accept ya awa aikap to sejak tongo ni SB ni issue ga government ni office ta bhaina ko gya gabai kabangma sini evidence dong gamboni bagai sintabo thajing sakte tongo abno sing sana thanglia nang khlai de manmaya ni radio center sikari bari tongmani tangai nin petrol pump ni gari supply ni bijarang khulna bukho ko sijak aboburiya bosawo bini school amtoliwa war committee sekari kha azaroni noi kuti se kotoma aka azaga simbol busu rama pori ya sing saimalia ike omo haike jata written document tongo ba sing cheri nale chalaise singmai sing asuklai nai o katham kaibri group tai khorsa kharne phainai kamangma tongo ga singno market thangka gosika liyaba sing tabo uwa dabi case habo omo to office soli tongphono officially baibo sing bong tabo pressure ri tongo khlajagi tongphono hai bai ha sa tabo ti EU IRPC ni engai tini sini kothum laimani wo sing block level central level committee tai bo tongo ga sini tabo bo hangka supreme court case khlainai abo belai ko kotha sing tabuk se supreme court case khlainai hnai hok salaiman ko agi to sing tamnai khana pano ma pori phano aso jara sini phan kre phano bono je sini bubagra no koikya ga salaikya gabo chobana mani ga buba he chobana hin singmano ga ara phanya ko rang ami sirik tong sipano ga rang bo chobana thangna phanya sing chobana o bhai ga sini borok to
Sa buda buci phang tinang sai thang chenai hai dima. Busu ta tam sam khai tong je khai moni je sinai sio sia. Tang ni trai sia ro baksa ko khai ya samano. Ka o ko na musung. Je bubara na kare je mothani akal tong ra. Bina bhoro nomor mathak thung amtei khuk khai ya khai dima. Abo sini do phawo abo kaisa pesra hai. Bale chaya. Ang borok saya emang borok saya emang. Hai kono do phane bagai bo nang ang tanglai se odor sok payo. Ngo kaisa samung kotor je 32 years laikya sini edited ni agreement NLF ni agreement TN ni agreement 1988 1993 2004 a year ro je abo tanglai khasai tong khaja gya je ko case khainai supreme court bortabo jawab marnai kita sudah jawab siming ya, jawab tamu nih angka high court sengklai mana, bisi barak siklai tu nai, aro angka awak keleri meja, bubu hai aro bubuno angka sengklai mana, kuliah dia neng klai manteng 24 March dan 23 March 1971, patah ni han barak klai mana rohna nih, neng klai deman maya tu neng korupsi kita klai kya. Siapa apun leader orang itu borok Inggris maya ba asyik kamu hai siapa simpan kami yang kena apa sini arba salah kita tansa kai abu kasya tapi ini tajinga inaline introduction boleh habi mengani tapi kita mau kasih ni language development aman sini language sini kok Roman script sini kok masing sini se political law ba bunyi doa ni borok semua tunggu tahun jadi ni PN mini je cukti ar bebak tong boyo nang thangai chai thana ka tam na aro implement khaija gya dini amnai tribal force village force langani aga apar nang manang dai ya nang mungsa seja kre tangai ga bo chief minister chief secretary home secretary klai ka official silmohor reise awu je kosimani bole ga abo sarabani ni sini borok ni je neng area demarcation hediba edisi area busu jorte banking nai aprubo tongo apru sijak ni bagan chilai ro mene abun samle teita mo hangka sini kok bai na bung tongoni thalik tisa kola sora khaire mano tamnai din duma sora hakutisa ekane ne chalekte sora abo matiranga abo sini kok bai tamo am hai khlai bumung rok slai je thangka abrok tongbai eka amona neng tangi ubu khaya eka sini na neng political ni issue tlangai sini kami no buni kami dawai na sango khakia 90% nani o na jirania olaba bari tamarang bung pakha jaga wa political issue rajniti rok jesa pang thak khairaya gata sini o tongmai tung sini wa sini nana sanna ba nang tam ka sunai ba amai ta to salaikia je high court ni ukil bobagrani bising tuino angka sengaboy muni sanai botongo tangnai MP da saga haini samai Dillio kisune berai tong honi sau seng berai mani political issue seng berai ya sini asik bisi 32 years we have been suffer India government Tripura government they never touch even they never give any black and white paper which is given the chief secretary chief minister and home secretary signatories even they have signed to implement. Why they didn't say it is done or not? That's why we requested our Bubagra to implement this. He is ready to support means finance and what we suffer. In the government they don't want peace, real peace. That's why they agree. They never saw that the paper whether it is they implement or process. Now we'll check through the Supreme Court. Oke sini right not ese. Ngasang logi manka. Ngalai ka hambo bana hambai. Gai omoni bagnya tini wasang mo simingya khana bana ro kaisa nukna seng kaisa deportation thanai jata sengka soka sengna minus borokha